Dobar dan svima, moje ime je Anton Jelić i radim u GDI-u kao Product Owner GDI Ensemble A3 rješenja. A3 predstavlja rješenje za upravljanje imovinom i upravo ću o njemu govoriti u narednim minutama. U proteklih godinu dana od posljednjeg GDI Solutions Day-a napravili smo puno toga u okviru novih funkcionalnosti, novi modul upravljanja radnim zadacima, modul praćenja troškova, alarmi, mogućnost dodavanja prilagođenih pluginova, unaprijeđeni modul praćenja ugovora samo su neki od noviteta koje smo razvili u našoj aplikaciji, a pri čemu smo se vodili no-code pristupom. No-code pristup omogućuje jednostavnost u korištenju aplikacije, pri čemu se ona može konfigurirati i parametrizirati bez potrebe dodatnog razvoja, što osigurava da konzultanti i korisnici bez pretjerano velikog tehničkog znanja mogu samostalno konfigurirati aplikaciju. Upravo time skraćuje se vrijeme implementacije rješenja što ima dualnu vrijednost. No-code pristup pokazati ću malo kasnije kroz konkretne primjere u aplikaciji. Kako sam već rekao, GDI Ensemble A3 predstavlja rješenje za upravljanje imovinom. U globalu razlikujemo nekoliko vrsta imovine, pokretnu i nepokretnu, materijalnu i nematerijalnu te dodatne podkategorije. Standardna pomisao kada se govori o imovini i upravljanju njome nameće se infrastruktura, kao imovina koja je iznimno velika i kompleksna i stoga proizlazi velika potreba za upravljanjem. Osim infrastrukture, česti primjer imovine jesu zgrade, građevinski kompleksi različitih namjena koji se sastoje od različitih sustava, elektro, voda, plin itd., a na što je bio najčešći fokus u praksi. Razlozi za praćenjem različitih tipova imovine pored velikih sustava su mnogi i tako danas pratimo pokretnu imovinu poput vozila, bilo ono osobno ili radni stroj, ali i drugu nepokretnu imovinu poput uredskog namještaja, IT opreme pa i do puno manjih stvari poput ključeva. Koja imovina se prati i koliko je ona bitna kompaniji ovisi isključivo o njoj, a jedan od ključnih razloga za praćenje pojedine imovine koji se uzima u obzir, pored njezine isključive financijske vrijednosti, jest i poslovni rizik koji nosi imovina, odnosno nedostatak informacija o njoj, a koja u vrijednom lancu, ukoliko nešto pođe po zlu, može nanijeti veliku štetu. Imovina se donedavno najčešće gledala iz financijsko-računovodstvenih razloga, a manje iz tehničko-procesnih. Rješenje kao što je A3 omogućava evidenciju materijalne imovine, ali i izvršavanje procesa nad njima. Bilo da je riječ o procesu preventivnog održavanja, izdavanja jednostavnog radnog zadatka za pojedinu imovinu, konfiguriranje alarma i podizanje istih prema definiranim uvjetima ili pak premještaja imovine s jedne lokacije na drugu. Vrijednost održavanja pouzdanog popisa imovine očituje se u pozitivnim poslovnim utjecajima i uspjesima kompanija koje vode takav popis imovine. Poznavanje gdje se imovina nalazi, u kakvom je stanju, koji su procesi nad njome obavljeni ili će se tek obaviti, i to sve u realnom vremenu omogućavaju bolju upravljivost i iskoristivost imovine, što za krajnji rezultat ima visoku financijsku uštedu, odnosno smanjenje troškova uz optimizaciju poslovnih procesa. Na primjeru kako se definira kategorija imovine, koristeći no-code pristup, pokazati ću upravo sada kroz A3 aplikaciju. Prvi korak u definiranju kategorije imovine je spoznavanje same definicije koju smo već prošli, a drugo je njezina hijerarhija, odnosno relacije sa drugim kategorijama imovine, te njezine vrijednosti u obliku povezanih informacija. Konfiguriranje započinjemo tako da otvorimo postavke aplikacije koje se nalaze sa lijeve strane sučelja kao posljednja opcija u izborniku. Otvara nam se set funkcionalnosti koje je moguće konfigurirati, a prvi redom jest konfiguriranje kategorije imovine. Klikom na Asset Categories otvara nam se panel za konfiguriranje kategorija imovine. A3 aplikacija razlikuje 4 tipa kategorija. To su oprema, lokacija, organizacija te sustav. Naša nova kategorija mora pripadati jednoj od tih 4, te u sljedećem koraku kliknuti ćemo na plus ikonu s gornje desne strane, pri čemu nam se otvara novi prozor za definiranje nove kategorije imovine. Potrebno je odabrati jednu od 4 ponuđene glavne kategorije. U ovom slučaju ja ću odabrati lokaciju, location, i u donjem slobodnom polju ću definirati ime moje nove kategorije, skladište. Unosom imena omogućuje mi se kreiranje nove kategorije na gumb Create, nakon čega me aplikacija vodi na karticu novo kreirane kategorije što možemo vidjeti na sučelju. Kartica kategorije podijeljena u nekoliko dijelova: General, ArcGIS, Data Model i Inventory Number. Za sada ćemo se zadržati samo na General dijelu kartice.
Unutar istoga vidimo na početku da je definiran asset tip, a ispod njega se omogućuju moduli za koje je moguće koristiti novu kategoriju. Ja ću omogućiti sve. Zatim ćemo definirati ikonu same kategorije u kartici Category Display u kojoj nam se nudi veliki izbor ikona. Po odabiru ikone kliknuti ću spremi i izaći iz tog dijela panela. S ovime smo završili osnovnu konfiguraciju kategorije imovine, što nam omogućuje kreiranje novih imovina kategorije skladište. Detaljnije konfiguriranje kategorije poput integracije sa ArcGIS-om, definiranje prilagođenih modela podataka i inventarnog broja ostavit ću za neki drugi put. Osim praćenja imovine koja se koristi u vlastite potrebe, velik je broj potrebe praćenja imovine koja se iznajmljuje, a primjer su veliki trgovački lanci koji svoje prostore iznajmljuju drugim stranama. Evidencija zakupa prostora po metru kvadratnom, mjesečni i godišnji planovi održavanja prostora, evidencija potrošnje energenata i naplate istih, te evidencija ugovora samo su neke od glavnih potreba takvih korisnika, a što GDI Ensemble A3 omogućuje. Upravo na sljedećem primjeru kroz aplikaciju pokazati ću konfiguraciju ugovora kao još jedan od primjera no-code prakse koju sam spomenuo na početku. Slično kao i u prethodnom primjeru, konfiguriranje započinjemo tako da odemo na postavke aplikacije. Modul upravljanja ugovorima nalazi se pod modulima gdje se nalaze svi ostali tenantu mogući moduli. Klikom na Contract Management otvara nam se kartica s vrijednostima za konfiguraciju. Pa tako redom možemo vidjeti tab General koji omogućuje uključivanje i isključivanje modula, zatim Contract Categories, Contract Type, Contract Status i na kraju Contract Service Unit. Na početku konfiguriranja modul ćemo omogućiti. U tabu Contract Categories nalaze se sve definirane kategorije ugovora koje su korisniku potrebne. Iste je moguće pretraživati preko Search toola. A kreiranje nove kategorije napravit ćemo tako da kliknemo na plus ikonu. U otvorenom prozoru unijet ću novu kategoriju, u ovom slučaju održavanje. Po spremljenoj novoj kategoriji otvara mi se kartica te iste kategorije sa dodatnim mogućnostima konfiguriranja, prilagođenih podataka i nomenklature ugovora. Definirati ću novi prilagođeni model podataka na Custom Data Model tabu, koji mi nudi da definiram naziv nove kartice, naziv polja i samu vrijednost tog polja. Po završenom unosu spremit ću podatke i odmah mogu uočiti da je nova vrijednost prikazana u tablici. Zatim ću definirati nomenklaturu ugovora koja će osigurati da svaki novi ugovor ove kategorije ima istu nomenklaturu. Pod prefiks ću staviti UGV kao naznaku ugovora, pod splitter ću staviti crticu, a placeholder vrijednost će mi biti redni broj. Zatim iza njega godina odvojena također crticom. Odmah definiranu konvenciju možemo vidjeti ispod konfiguracije. Zadnja dva polja ostavit ću nedefinirana jer mi nisu potrebna u ovom slučaju. S ovime smo definirali kategoriju ugovora i možemo ići na tip ugovora. Definiranje novog tipa ugovora vrlo je jednostavno. Klikom na plus ikonu otvara se polje za unos novog tipa. Nakon što je vrijednost spremljena, pokazuje se u tablici iznad. Sljedeće što ćemo konfigurirati jest status ugovora. Konfiguriranje je na istom principu kao u prethodnom koraku kod tipa ugovora. Na kraju ostaje nam definiranje servisne jedinice ugovora. Klikom na gumb dodaj otvara se polje za popuniti. Nakon spremanja vrijednost je vidljiva u tablici. Nadam se da sam vam s ovim primjerima uspio prikazati jednostavnost u korištenju samo malog dijela funkcionalnosti koristeći no-code pristup. Digitalizirana evidencija imovine puno je više od puke baze zapisa u softveru. Naša strategija koju živimo već danas jest omogućiti pravovremenu informaciju o imovini, njenom stanju i lokaciji koristeći najnovije IoT, odnosno Internet of Things tehnologije. Takav set funkcionalnosti zovemo GDI Asset Track and Trace. IoT tehnologija daje digitalni identitet fizičkoj i materijalnoj imovini na udaljenoj lokaciji, bilo to skladište, data centar ili neki udaljeni ili mobilni pogon, putem specijaliziranih uređaja tagova, a povezanih u naš Ensemble portfolio. Neke od primjera tagova pokazat ću vam upravo sada. Industrijske primjene tagova su različite, a najčešći zahtjevi za uređaje jesu da budu robustni, otporni na prašinu, vodu i udarce, što najčešće rezultira tagovima velikih dimenzija, poput ovog kojeg upravo držim. Neki od poznatijih i češće susretanih tagova jesu oni potrošački tagovi poput ovog ovdje, koji se može staviti na torbu, ključ ili pak u novčanik. Individualni pristup pojedinom problemu, odnosno korisnikovu scenariju u definiranju IoT tagova, ali i drugih krajnjih uređaja je zadaća i vrijednost mojih kolega u GDI Devices timu,
koji se svakodnevno brinu o postojećim aktivnim uređajima na terenu, ali su ujedno i dizajneri novih hardverskih rješenja koje koristimo u GDI rješenjima. Upravo s ovime ću privesti kraju svoju prezentaciju i pozdraviti kolegu Andreja koji će reći nešto više o svome timu. Hvala vam na pažnji. Lijep pozdrav i ugodan ostatak konferencije vam želim.